Kewujudan Balai Informasi Budaya Temuan memberi peluang kepada perkampungan orang asli yang ada di sekitar kawasan OC Pulau Kempas ini untuk memelihara budaya dan juga adat resam orang asli. The centre is open to all visitors. They are greeted by the rhythm of the traditional Sewang dance, a celebration of the harmony between people and forest. Visitors are invited to take part in activities such as traditional harvesting, cooking, and tasting age-old temuan recipes, and even creating their own piece of temuan craft by hand. Bila orang luar sampai ke kampung kita orang nak bagi masyarakat luar tahu adat-adat orang asli Temuan, bagi diorang boleh kenal lah. Dengan pertubuhan TCIC, penduduk kampung telah banyak mendapat keuntungan lah dari segi bagaimana untuk menunjukkan budaya mereka dan juga harap membantu untuk mengingati orang lain yang orang asli itu masih lagi hidup, masih lagi menjalankan aktiviti orang asli. Beyond the centre, visitors can explore the surrounding landscape through mountain biking, jungle trekking, or bird watching, immersing themselves in the beauty of the Kuala Langat Forest Reserve, a place rich in biodiversity.